Nous bienvenue sur la chaîne YouTube de Juste Lalanne. Nous remercions dans jour ça pour nous descendre bien bas pour nous capables de saluer dans jour ça qui c'est un jour 25 décembre, un jour qui est vraiment spécial en pile. Nous saluons tout le monde qui suit nous sur le canal YouTube nous et nous nous bienvenue encore une fois. Nous remercions pour nous capables de dire aujourd'hui c'est un jour spécial. Côté en pile monde a dit tout le monde bonne fête Noël. Bonne fête Noël. Tout le monde attend un cadeau. Tout le monde, il y a des gens qui ont participé dans l'échange des cadeaux déjà. Il y a des gens qui ont participé dans le réveillon, Jean Odile, pour capable de sortir 24, pour arriver capable 25. Nous avons aujourd'hui, même les attend cadeau. Nous avons fait un peu de préparation depuis un jour avant. Depuis le commencement mois, on a commencé à retirer l'argent, à retirer corbeau pour capable acheter cadeaux, pour capable faire échange des cadeaux, pour capable bailler un cadeau, ou bien ou même tout, ou capable de cadeau. Mais dans le moment ça, nous voulons dire plus gros cadeau que vous êtes capable de recevoir, c'est vous même. C'est vous même qui plus gros cadeau que vous êtes capable de recevoir dans le jour ça. Nous ne connaissons pas si vous recevez un cadeau là, qui gros c'est cadeau là, qui type de cadeau que vous recevez. Est-ce que c'est un cadeau qui a valeur? Est-ce que c'est un cadeau qui fait plaisir? Mais nous disons, plus gros cadeau que vous êtes capable de recevoir dans le jour ça, qui c'est 25 décembre, que tout le monde qui c'est un jour de l'amour, que c'est un jour que on a partagé cadeau, on a partagé ça a gagné, fait échange de cadeaux. Mais plus gros cadeau que vous êtes capable de recevoir, c'est vous-même. Puis gros cadeau que vous êtes capable de recevoir, c'est accepter Jésus-Christ dans la vie. Et nous avons profité pour nous. Bonne fête Noël. Nous, puis gros cadeau que nous avons matin, c'est accepter vous-même. Comme puis gros cadeau et accepter Jésus-Christ comme puis gros cadeau dans la vie. Aujourd'hui, estamos felices porque não este dia tão especial é dia de Natal, dia de 25, que dia muita gente estava esperando, muita gente estava fazendo muita preparação antes, guarda dinheiro para comprar o presente, e muita pessoa também estava esperando receber o presente neste dia. Não sei se você já está recebendo, e se você já fez seu amigo secreto, o que tu acha neste presente, neste dia. E só que hoje, e primeiramente, eu desejo para vocês todos, meus seguidores, pessoas que já seguindo no meu canal YouTube, eu desejo Feliz Natal para vocês. E eu vou te dizer que o melhor presente que você pode receber hoje é você mesmo. Sabe que este dia é dia de amor, é dia de compartilhar, é dia de receber o presente. Só que o melhor presente, o maior presente que tu pode receber hoje é você mesmo. O maior presente que você pode receber hoje é aceita Jesus Cristo na tua vida. Não esqueça de partilhar, de compartilhar, de inscrever no meu canal YouTube e deseja para vocês todos Feliz Natal. E Natal de coração, e Natal de presente, e Natal de te fazer, Natal de te dizer que você é o maior presente. Você é o melhor presente que pode receber hoje. Não deixa outras pessoas minimizar você, que você é o melhor presente. E aceita Jesus Cristo na tua vida, é o melhor presente. A pessoa que aceita Jesus Cristo já acha o maior presente. A pessoa que se comporta, a pessoa que se aceita ele mesmo, já é
o melhor presente. Eu desejo para vocês todos um Feliz Natal. Um Natal de bom, um Natal de coração. Tchau, tchau. Até mais. Sou de Justiça Alane. Não esqueça de deixar um like, de deixar teus comentários para nós. Obrigado. Até mais.